me hu say NPP for no nso ahye ase e na dum so de mahama bae no odi dum so aba de mahama bae no odi dum so aba e na ba kwa metiye 3 senior high school se say yesi awofo ne mfa aduane mra jo mahama bae yayi hwe medical ka kire se na no mia wano a se si amia wano because we ye wa adwen se obeye bibia ye mma wo kwan yaka sa asem no enti de ya atro bia mo de beto jo mahama so no yen insem trofo ye mma wo kwan de eye fact no ye be ka kire wo mbacho wa wutie mitie dum so obi oka no kura okwa asori a ontwa nkontompo nim se afi 2024 ya dundum lighter including enra ya dum light obi oka no kura no onim se ya dundum light sa ani experience dum so a e man na po ebedi di Ghana fo atem sa okay de na po ka say timetable na omo ankoyo mu timetable sa otey na all of a sudden Jamahama krenya ntena si 2 days no ni edum light wo blast a problem no NPP from one na mo call so ye sika na mo dede IPP sneka sika eduru ba bia togo afedemu say omo pese omo shut it down the power supply sika na mo dede ECG ka maintenance and now some year no October 2024 but because of election mo say sadia no momo nye this after 2025 tio MPP for na maintenance na wasanka ye maintenance na maintenance ne kire say e de dum so beba no aban no at that time MPP aban ka say to obu ase menye ni sesia na 2025 no aye a omu nyina anim say eye sika no nso na Akufo-Addo e de wono mu maye nkania no sika yomu diomu ka all of a sudden dum so eba jo Mahama di dum so aba we sa we nya atwum Nyankopon Nhyira. I hate that evil mind sa adwem bone no sa anyoma ne na MPP call opposition no sa adwem bone asa wadi bone na wa wonim se wadi bone na pesa odi hye obi foforo wo bra wo na sa bone no odi ye wonim se wo de IPPs neka wonim se ekada ho wonim se ECG fo okra no ompese omuji omusika omuntime nje aban de ECG ka aban de obi aka ama dumso e wo hodada na because of politics inti election inti yenyere ye ho but yenyina anim se every day obi ye dum light okrom ha and 2 days na Mahama baya onyan sete ye no na dum so onko fix it obaya dum so ye masa akwa ma obi antwa nkontompo wa ha de ye Mahama fault no me baba be ka wa ha but me can catch you say right now dum so bi ebesi no enye Mahama me mo bia na adaw Mahama nya hwe and na Akufo-Addo and NPP for na ne course ye omunim Nenche Eugene joining me the documents no ebetrel. Ye kon hu meeting. Ye ni esefo kon hu meeting. So obeka wa wetie me pɛ me ka say e ka aban we MPP aban ede no. Wan hwe ya after 2025 no. Dum so ebebe ba no. And then what are we talking about? Therefore call no so me de ba ku bi ato so ne enkinkan. Kofi call no so on the issue. Na me show e ka aban we edim panyufo ne ka ana ne yanka no kresa akwati se free senior high school no ye nyina ne anim se aduane aye problem awofo bia ma bia lines under na Akufo-Addo na awofo frɛ se aduane ye problem ye nyina ne nkonkotwa aduane na nkra ne di eto da bia gare ne nkwan bi basa bi ye nyina ne ani ha ye nyina ne ani ha se buffer stock no na ban di omuka enti omu nya aduane no mu di aba ye nyina ne anim but at that time no only hwan kokasa na Charles for headmasters akaboma who say this was the problem but now kokana na Akufo-Addo aban tintin trinity any Nebuchadnezzar nsem ti o ma wo kwan so obeka senti no musuro
Afi no mu ka because John Mahama ba no say afi headmasters here na musuro mo so mo nkasa eno nti na headmasters na no musuro no anda na Akufo-Addo because oya ye betia ye beyi wadi no afi no mu kasa no mu say aduane ni ho enti mo mama no ko senior high school mo ba mo mfa aduane mo mo mpe gari mo mpe shito mo mpe milk mo mpe sanyoma ni nyina sichire enka ho o say John Mahama ba in free senior high school enkra ni de aduane ko that is wickedness boni adwem boni ni beye unya Abayifo a wa won koso problem enko koso meka se John Mahama na bia kwan yo me se 2025 mani bra bre no ho se wo mia wano na Akufo-Addo time se won kasa ye ma wo kwan e ma wo metwa nkontompo wo pa betimi ayedede bebia but ha de ye ma wo kwan me se John Mahama se ono a oye nyoma tantantan a me obetimi nka se John Mahama na twist esase a enyo bi na beka but for now dia ye no kre no ye beka no kre ne say ye mo bia meka say John Mahama ena free senior high school nkra no dia aduane kontia John Mahama ye mo bia kwan meka say John Mahama ba ye dum so aba e ya dwembone NPP ni bia beka sa no onsuro nyame wo ye wudini wo ye Abayifo because our problem na wo ho ne ye kan ho asam mo say ye nim nyansa at the time na ye ka tell say sikasem no wo si wo nim de wo ye nim de keka na wo cause sa problem no one nim say wo na ye our problem John Mahama afi no be fix ne de wa wo nim say sika kura akonhoma ye abu na Akufo-Addo na konhoma sika 3 months John Mahama ne de bebante say bia after April enti John Mahama kra no oni budget onye bibia na wo sorry atira na wo twamfo nini John Mahama ye say me say yema wo ntwa sa nkontompo no opatie opa mentie ye be ka no kresa no kra na ne kan ma Ghanafo ni bie ye enti ye be ma Ghanafo ni abie am ye hu online ne de ekoso yema wo mekoso problem as NPP ni yema mekoso problem wo bra na defend na Akufo-Addo yema nkoso problem wo bra na nim se challenges we na wo ho na John Mahama ba na afi de wo hye nyoma wo be ka te Ghanafo say John Mahama ye say you are a wicked person. We are wudini. We are Abayifo. You know mine no. I canokre. And it's in a wu basa because yan canokre. Ya mama nyosema kate ni. And Akufo-Addo ye na now say you know. I feed the enye. Kofi kin kan mami. Nana, I will say power production in danger. ECG owes IPPs $1.4 billion. Enti nana the operator nyina ne say as of July na wo hwe post we no July 2024 no July 2024 when na ye president July 2024 na post we e bae na am say July no na John Mahama na ye president Akufo-Addo na ye president kenkan